Wala bafethu, shabu kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usanda kusijoyina kwi channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike ivideo, usubscribe kwi channel. Okunye okubaleka kakhulu ukuciphiza i notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo uthole i notification. Bafethu, ngiphethe indaba ezibhlungu njengamanje. Bafethu, kwi-Betway Premiership iningizimu Afrika nje yonke abathandi bezemidlalo njengamanje ke bafethu, indaba esiniphathele zona zibhlungu kakhulu. Mamelodi Sundowns umdlali wayo wasesiswini uJayden Adams uphinde abe umdlali weBafana Bafana. Sibonile ke ebekhona kwi-World Cup, Mamelodi Sundowns yamsayina imthatha kwi-Stellenbosch FC. Indaba ke esiyitholayo kulona ke usuku lwanamhlanje kuvela indaba zokuthi ke uJayden Adams akasekho emhlabeni, he is no more. Imbangela yokuthi ke ashone njengamanje ke besingakayitholi, esesikulindile ukuzwa kumndeni wakhe usaziso ukuthi uJayden Adams ngabe ke uthathwe yini emhlabeni. Mamelodi Sundowns nani balandeli bezemidlalo, duduzelani, silimele sonke, siqhemeke engeqwantwala ingozi. Like ivideo, subscribe kwi channel, uphinde ucommente kwi comment section. Okwamanje ngivumele ngithi ke nje bye bye.